hamd Rabbi alemi raya. Salatu ve selam liser peygamberi, ali, ashabi, liser ümmeti Muhammed Mustafa inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة مرحبا القرة العين خليل، مرحبا الفاصل محبوب جليل، مرحبا رحمة للعالم، مرحبا أنت شفيع المذنبين، مرحبا أي آفي طبيب زوال، مرحبا أي لا يزال. شفاء خداي أحد بملك وبحد جاوي حتى أبد سلامات لمحمد جاوي حتى أبد سلامات لمحمد سلامات لمحمد بخاصو مخلوقاتا جمارا موجوداتا بعيد وعرفاتا سلامات لمحمد بعيد وعرفاتا سلامات لمحمد سلامات لمحمد. Her peygambere ki özellik eyühedim. Mesela peygamber hine katına kavme kira, peygamber hine katına millete kira, hine katına cik kira, bölge kira hatına. Lebeli peygamberime Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam tamamı dünyayı rahatiye, tamamı insan rahatiye gelin Müslümana. Sen canların cananısın, gönüllerin sultanısın, kalplerin baş tacısın, sevgili peygamberim, mustazafların rehberi, muvahhidlerin önderi, müminlerin göz bebeği, sevgili peygamber. روح حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام Amin. هم جبر روحي تمام أولياء أنبياء